lari-lari ke toko. Jangan lupa bawa biawak pada kita. Cakep. Ada Hari, ada Joko. Mau gebukin anaknya Musa. Jalan-jalan ke Tegal gak? Wah, beli sayur dan buah markisa. Jadi orang yang belaga. Hidaukan kubatur baru tahu rasa. Balas. Beli nasi uduk di rumah Bu Marni. Cakep. Di rumah Bu Marni ada Bu Tati. Cakep banget bang. Jangan lu sangka aing teu wani. Panggil polisi sok. Anjir bakalan mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Budak-budak Iya Pak Ustadz. ke pasar beli sejadah. Cakep. Limpang dulu ke tukang bakso urat. Cakep. Hidup kudu getol ibadah. Ya Allah. Agar selamat dunia akhirat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.